Hvala. Evo nas, prvi dan daily vloga. Sad sam bio na tržnici, tam knjižara, naravno pa idem do sljedeće knjižare iskopirat neš. Danas ću staviti malo video sa prosvjeda profesora koji sam snimio u ponedjeljak, koji sam tek sad stigao editat. Imam još jedan video sa Black Friday, to je crnog petka koji ću staviti sutra. Znači to su prva dva videa, nakon tog svaki dan ide za sljedeći dan i tako dalje. Evo kupio sam jednu jabuku tako da ću sad pojesti ono. Svi dođite na tržnicu u Špansko, jebena tržnica. Ja preporučam i kupite jabuke ove. Ako vidite ovakvu jabuku kupite ju, dobra je. Bog svima, ja sam Igor. Idem sad na prosvjed prosvjetnih radnika i profesora, prosvjetnih radnika. Štrajk traje već 32 dana, ja mislim ili 31, nisam siguran. Tako da danas je veliki prosvjed na trgu Bana Jelačića. Idemo malo ispitati ljude kaj misle o štrajku. Da li je štrajk dobar, da li ga podržavaju, da li ga ne podržavaju. I da, to je to. Idemo sad vidjeti čeg ima u gradu. Evo me, stao sam opet u Karibu kafeu, opet sam našao Krunčeka tu. Mi nikak da odemo odavde, imam feeling kuć ko da je ovo deja vu nekakav, ko da smo se baš sad pozdravili, ali bila je kmica, a sad je odjednom dan, ne? I ja se moram vratiti u firmu umjesto da idem doma na vikend. Da, ja moram žuriti na trg da uhvatim ove prosvjednike. Ne znam, možda mi tramvaj sad dođe. Aj bok Kruno. Aj vidimo se, uživaj, pozdravi tamo ove prosvjednike. Može, aj vidimo se, bok. Evo me u Ilici, išao sam pješke od Trešnjevke, promet za tramvaj je zaustavljen. Tu se već čuju prosvjednici. Evo, sve je puno ljudi. Tramvaji su bili krcati do mjesta gdje nije bio zaustavljen promet. Tako sam morao pješačiti. Full od Ljubljanice sam pješačio. Stao sam u Karibu na kavi s Krunčekom. I sad sam tu u Ilici, evo, još malo pa na trgu. Još jednom reći, busevi čekaju kod Lisinskog, divni ste, volimo vas, nastavljamo! I moram službeno reći, ovo je službeno kraj prosvjeda, ali nastavak borbe. Puno pozdravljam svog učenika, ali ne mogu sad pričati o štrajku, ne da mi se... Dobro, može. Vidimo se kada štrajk završi. Može kad štrajk završi, ali štrajk nije završio, to znaš. Dobro, sutra škole nema. Fali nam škola. Pa fali i nama, gledaj kak se tresemo već imamo krizu, kužiš, kaj više ne radimo, ne? Dobro, hvala Bog. Evo, tu smo sreli moje profesore iz škole. Pa pružmi se sam, ne? Oni dobro štrajkaju. Evo, tu sam s jednim gospodinom kojeg sam sreo na cesti. Gospodine, koje je vaše ime? Tomislav. Evo, gospodin Tomislav. Što vi, gospodine Tomislav, mislite o današnjem štrajku prosvjetnika? Ne znam, ja ne pratim vijesti, ne gledam televiziju, uopće ne znam kaj se događa. Ono jedino kad znam, recimo jedno da nisi u školi, nego tu se šećeš po trgovima, ono, ne, dok ja financiram i plaćam školovanje. Gospodine, ja vas ne znam, o čemu vi pričate? Aha, prosto, neka zabavno, prosto, jako ličite na mog sina. A i vi ličite na mog tatu? Da, dobro. Pomalo? Pomalo. Dobro, to je bilo to od gospodina Tomislava, vidimo se kod sljedećeg intervjua. Dosta. Ej, dosta. Dobar dan, tu sam sa Anom. Pozdrav Ana, što vi mislite o današnjem štrajku? Pozdrav Igore, mislim da je više nego potreban, mislim da se trebao dogoditi puno ranije i mislim da bi trebao trajati cijelu školsku godinu. To je dosta zanimljivo mišljenje. Hoćete još nešto reći? Pa da, evo, želim pozdraviti sve koji gledaju ovaj video. Svi podržite štrajk, budite glasni, jasni. I ako nema škole, onda si doma sjednite, malo se neke pročitajte, malo se neke naučite, jer to vam je bitno generalno za vas. Morate biti obrazovani ljudi, načitani ljudi, ali ovakva škola sa nezadovoljnim profesorima, s pravom nezadovoljnim, stvarno nema smisla. Ja mislim da ne treba uopće biti škola jer je to useless. Doviđenja. Pa di si, Johnny?
Kako si, Bog? Nisam te vidio čovječe već prek tjedan dana. Pa kad je škola završila, kad smo otišli na produženi vikend koji traje još već tjedan dana. dana jebote. Kaj ti kažeš o štrajku? Ja stojim na strani profesora i smatram da je taj štrajk prijeko potreban. Jel? Mislim, s kakim budalama, jel, ko s nama dvojicom, ti ljudi rade 5 dana na tjedan, ne s nekima čak i 6 i u osnovnoj 8 godina, a u srednjoj 4 godine. Mislim, to je plaća ako za kirurga treba biti, a ne za, ne znam, malo bolju čistačicu jebate. Evo nas, to je Johnny. What up? Izašli smo iz Cije, to je naš najdraži kafić kod naše škole. Tako je. Popili smo svaki po jedan Summersby, pa mi se malo ruka sad trese. Meni dobro. Evo, Jebem ti kruh. sad se spremamo se malo kako će to biti kad ćemo daily vlogat u 12. mjesecu, znači Tako je. za sve da znaju daily videi svaki dan, znači u 12. mjesecu. Od 1.12. evo taman da ispoštujem svoj dogovor sa Soleničkim, bar sa svoje strane. Nisam se brio od 1.11. i tek ću se obrijat 1.12. Idemo sad nastaviti naše avanture po kvartu, Ne. naći možda neke zanimljive prizore i događaje. Aj bog. Ažu. I navukao sam se na jebeni Battlefield 4 multiplayer. Kaj si ti pričao si? Da sam se navukao sam se na Daj jebeni... flipa si ovaj ekran da vidiš kaj me snimaš, stari moj. Bože, kako sam pao. Fuck. Znaš kako se meni ne da igrati igrice više? Znači takav sam HC ovisnik, onak sam palim game za gameom. Samo ga igram jebote ko da ga nisam ni odigrao. Onda gledamo fotografiji, dođem, kako je slikanje cool, mogu biti slikat. Ali ne da mi se ići vani mi je zima, stari moj. Znači ne da mi se. Znači baš mi ono nije dobro nekako u zadnje vrijeme. Nije ti broda, a? Sam doma ležim cijeli dan, ne gledam Netflix, sanjam o tom kako ću snimat filmove za Netflix, iako mi se ne da izaći iz kreveta i snimat ih. Tako da ništa od toga baš. Tako da ono imam mali neki kreativni blok. Vjerojatno zato jer previše gledam i sranjam mjesto da ja smišljam nešto kreativno. Tako je. Ali nema veze. Valjda ako pijem više kreatina, razvit će mi se kreativnost, kužiš. Ja mislim da to je dobar zaključak, ajmo pravi. Aj, pozdrav. Ništa, vidimo se, čujemo se, budite mi dobri i kupujmo Hrvatsku. Pozdrav Toni. Evo, ode Toni doma. Ja isto idem, tu smo već kod moje zgrade. Nije bilo ničeg zanimljivog na kvartu, osim kad smo se slikali na onom igralištu. Ali su dosta mračne slike, ne znam kako će to ispast. Stavio sam ih već u video, ako su bile dobre. To je to, moram sad malo tiše govoriti jer je već mrak. I neki ljudi se valjda odmaraju pa da se ne dere tu kod prozora. Aj bok, vidimo se u sljedećem videu.